always our best students. I wish you just good luck. Thank you very much, and let me declare officially this event to open. So thank you very much. I hope it will be a good tradition for such events, and in this way we hope that our international relationships will be more wide and will include many countries like Japan, China, Korea, Turkey and others. Thank you very much. Welcome to the Historical Museum. Dear students, today we learn about history Kyrgyz people. Let's go. Of the winter school, we welcome you to the second official part of our event. Потому что мы посчитали нужным представить инновации, традиции кыргызского народа в современный период. Тема касается всех молодых людей, присутствующих в зале, завтрашних родителей и, конечно, активных членов нашего будущего общества. Как можно строить свою жизнь без алагачу, без вот этих вот экстремистских всяких выходов, а спокойно к чему это приводит. Вот, пожалуйста, мультфильм вашему вниманию, посмотрите. Андан бир жигит досторум менен түшүп келди. Аллага сен мага жагасың, мен сени алага чыгып кетким келет деп, мени досторум менен машинеге салууга аракеттенип жатышканда, ошол убакта атам жумуштан чыгып өтүп бара жатыптыр. Атам эмне болуп жаткандыгын көрүп алып, дароо эле балдарга түшүндүрдү. Мындай иштин туура эместигин айтып, анын кызы окуусун аяктап, бойго жетип, андан соң жакшы көргөн адамды тандаш керек экендигин айтты. Сымбатың көрктүү болсун, жүрүшүң шаттуу болсун, өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун.